legacy viewers ping dat luida ajilla datum psychorally ring pha shalam salu shiddalai ajiwi chan phaisa gi gi hilila itumi wang aman sak lagahaya kala personally hang se ja kala shlagahai abong chung gaina otsak rum ragahaya so now aka rang rum delay awi mirin abong chung gaina thaira hauda chung kala tam khui ga bai or admire la chung kha sada khlai ming salak delay or abonga khaina hang se je kha mi ga chung kha wi wang wa ka tharlam sa mung sa samra da phni nge ke wang gle ja kha itum mi ga chung kha na abam nga dai li thai la ga otsakrum ra ga hai la ga chung ga sang delay re kha matai me kap ta achiva awi mirinli hak high achievement samga phangwi ringa pha itum phongshok khangrum ainang soda ali katta da hi rashok la khawla ga chi hi details samai da phapta khui la ga o mirinji hi da octiva baila mo ga chi la itum la thaiga khui la sambang ga bai abam hili horai da le ina ali introduce masalui kai a khaladana itum li thaiga pai aina kala itum li thaing sak ngai abong aina detail samai da an hang miaw no kala chuiti li mathang chatwa ka vai sa se tauna na nawi khrijan nawi introduction ji te da hang miaw le cho well ning share ili da ta man sakla kai na na thuna phning mi le horak mi wiwang the weavers we team bingli congratulate changa ye hida da initiative talakai thum tang khu naw bingwang ma thai lak lang chang chat ni lak la khotna mi ching na klei wiwang ili aming sangai na ngaran mi e chi hui wo ye kha chung gamai na aran e chi hui da the i khangkhui phung thar naw ne ishawa li kanmi ac kanmi ho ye mcs sa da sangha manipur sarkar li otram thu sai a mawan sa thuira ar ishawa ayaw ho ye riha wen ne ka khangkhui phung thar na sa khai ne kala i shishim guri chungla ge chinaung ra chishat mir naw shini chiwing chai li ina naw chai sa da kala izara akmang shinau zang da ishi chishat ne i shimpanai re i prev hangmi hoye humi wena i hi na thum na thai ka pai na cha ka or thai nga sak ngai na hang lo je ka rivrawi naw ne gi chi hangai kala you profession je ka ya ri wang shepa sau ke the commitment mi ga ya kala current profession en hang lo je ka i entrepreneur ga sa da Christian entrepreneur ga sa da kala social entrepreneur ga sa da i otma khui la ga ring da klei ne ing share cho in pan ai re aji matai makeup da issue we show hili nali ta da request sala ga na ra ga zang hi na hakla kaina na we mirindi la ituming shan khawale la thai ga pai ki ga digital printing install ung sala ga ara mi ga chung ga wi wak mi kruk sa ga hai aka itum li sampang sa ga hai ne jeina na wi shongza na wi ki ga hi li mathala ga na detail ma warang la ka ka tha da hi aka hak ma ha he ga ma hai mi ga chung ga na tha da phaning wala ga la tha da pai la ga na mung shung phung gi gi ji na ung sa shap hau ga le gi ji tha da hang ma man na wi ka tha da hau phuk la ga achira shung de da ra shung khai le gi ji tung with the hang ji thing sa ngai no thada riraw lu commission gi tek matai la ke kala awi sa shap pang shap hi ka chang khat taina tek matai da machut khui ka sa ka phai kar ne ina printing industry li ot sar kala hiwi ot nga khuirak ji hi I winning li azer akai la mali sala mane kha ngashanung je na ning sanglak kaina ot sai ga sa kala ning sang zipta hasi harim da ning tonglak kaina odram ngthi khai gi ji hi man sakla khai athang sa salmo kala ji yaw sang khai ji atam rak shung thran rivrana tha da maya khang sak mang mning la machut khui ga pai wi sok mi he samhang la ka gi hi thada achu wi kharchan hi li ina ngaphai ngai ina Bangalore li like ta maman da le la ka ot sama man da le la ka community service truck sai
ชีวิงใช้จิลีนิ่งสังลักไกน่ะถ้าเดขยกกจีเอนิ่งสังไงยังถ้าเดมันวิลก็สกูลเวน่ะไดกราฟก็ท่า or อีทุ่มวิมณีปูร์อินเดียแมปก็ท่านอร์ดิสท่าเยกโลจิก็อีว่าสักลักไงนึกคุยเลยก็ถ้าเด the best เยกขวายใส่อีทุ่มวิ SUBW เดก็สากได้ฮีเอถ้าเด the best map เยกเลยก็อีวิ principal วิ office วิคุนุกลีถ้าเดหกทางหังสักก็จะหกทางสักขวายก็จะ commitment ที่แต่ detailing ก็ซะนิ่งชุกนิ่งเทียมก็จะอีสักลักไงนึกคุยที่ถ้าจะเราวิดอินเบงกลอรีตั้งคุยกับทำนาวลงไอ้ president ก็สาทำนี้ก็เลย Naga Students Union ไอ้ president ก็สาทำนี้ก็เลย Naga Christian Fellowship ลี leaders วิทีมนี้จังเลยก็อักษาทำทรานอีตรงนี้โลโก้เยกูเรื่องเจ้าก็ event เท่าเรื่องเจ้าก็ช่วย concept design ก็สาก็ท่า newsletter ก็ท่าวิ layout ก็สาก็ท่า program ก็เสมก็ท่าจิลี customize ฮะแล้วก็ทะลักไกน่ะเสมก็ชกก็จีอีสักลักไงนึกคุยที่ถ้าเดียวไม่มีสักพอกันนะอินอุครุลิอุงแล้วก็อีวิ business cafe สามมันแล้วก็ฮิลี printing วิ services ที่มาท่าดมาเลยสามเนี่ย flex printing machine มั่งว่ามันเนี่ย printing machine มั่งเลยมั่งนิ่งเลย print สามิลก็ service ขมิ้นตั้งเดล facility มันเลยเรื่องใส่ digital printing ก็จะอุครุล district level or Manipuri it is unheard of อีทุ่มกุ้งอ่ะตั้งนี่จัง2010 2009 2011 जो विंडो आतम जिली छियाव ही द इतुम न बेंगलोर लिक पमा तम थरान डिजिटल प्रिंटिंग ही 2007-8 ली इंडिया ली इंट्रोड्यूस हाने एंड कस्टमर्स बिंग विवांग बा छियाव द इतुम जुई फर्स्ट जुई सर्विस कमी जिली कथई सब मंगाव द जुई बेनिफिट्स अवेल सा साउ द निंगली व क्वालिटी खले ग जी व सामिंगाई ला ग जांग द गफनिंगी अच्छा लग रिलाकाई न इथुम न तियाव मै निंग तोंग लाकाई न खलेम मै नंग याम पी लो अच्छा ग सावी जी नाउ द उखरुंग लग हि सर्विस मले थुगी द था द साउ ज जांग द हाउ गो पोक हि डेस्कटॉप लोक फाइल पैसा मले जी यां इशा वाली हांग जे ना डेस्कटॉप ले साउ द इशा वा न nei खुइलो द आउ डेस्कटॉप जे सिन लग प्रॉपर ऑफिस ल मंग वा ल था द जा द सेटअप सा लग ख निंग ग संग क ल म थाई लाक लो हट खना ग जी हिया था द इथुम साप लंग रिलीแต่จริงๆผมทราดาก็มังอาลีเทเบิลมาท่าดำเลยก็ซาเชร์มาท่าดำเลยก็ซาออฟฟิศสเปซมาขังว่าก็เลยเดสก์ท็อปเจนนั่งเลยชาวบ้านเว้นปกคุยสาเลยชิกจินมังไงนะกุมทราดาก็วิธีลี high end digital commercial printing machine install ก็ซาก็จีเฮียมาถ่ายลักเลนิ่งสางจิบเดฮาซีฮาริมเดก็ตั้งมาไว้ลักเลซับลงยิกจิก็ซาก็จีวัดขนาวิเคราะห์นี่เดจีหังไงจีเนี่ยอินะนั่นหังมันเดเลยอินะอักเรกเล็กสักตัวเลยยังเตารับไปอินี่นะอัลบั้มน่าก็เลกิชินช็อปแต่ชีวิต cover ก็ได้ดีไซน์สามีโลแล้วก็ดิสคิดว่าอดัมจีตรันดีวีดีน่าจะสาวงอดัมจีลีสามีโลก็เจนะแต่เดวาซังก็เจนะนวิรุมก็เที่ยวน้ำนั่นสิจูน้อยนะดาวรับไปอินี่นั่นหนึ่งละมั่งคิดว่ามาฟังกันนิ่งไปละแต่เดก็ทันละนั่นนิ่งสังลากันนั่นสังละก็แต่ best แต่อีวิวังว่าอารีละ cover จีให้จริงฟุตเลยนะว่า so แต่อัสนิ่งสังก็สิลักกันนะแต่นั่นอารี mention ก็ซาจิลีก็จังคัดแต่ fully agree สังไงแต่ละจังแล้วก็อีทุกมิงสดเราเนื้อมักเลยอาตมลีละไป or นวิมีแต่นวิมังอาลีละไปอีทุกนั้นแต่นั่นลิกเทฮี the man of integrity ก็จีแต่อีทุกนั้นครจันสักของเราเลยละจังแต่นั่นนิ่งสังก็สิลักกันก็ซาก็จีฮิลีแต่เวลาวิลูคอมมิชชั่นยูร์สขมีก็จีจังยามันสักลักกันคุยเด็กเลยเนี่ยอะไรอินนั่นลีแต่ดีเทลสมัยเด็กอุ้งสังสักงาอะไรนวิ printing วิมรำลีอะไรนั่นอุ้งเกี่ยวคุยอุ้งก็หายฮีก็ยากแต่ดิ้งแล้วก็ for example นวิอับมันซาลบายอัตมซาลบายยังแล้วก็ยากแต่ดิ้งแล้วก็ฮิลิอุ้ง install อุ้งซาบุคุยโตก็จะฮีแต่เดี๋ยวไม่ได้ดีเทลมันสามีไปใช่โอเคฮิลิจงไม่ทวีตดิ้งก็ฮีvision casting ก็สาลี contribute ซาร์ก็สังก็ตัวลันซาใครนิ่งลีถ้าhigh tit แล้วก็อุกลงลี high tit แล้วก็สังก็ plan ซาร์ใครจีมาตั้งไม่ถึงจี foundation นะกันเนี่ยอาจีอาจจะใครเนี่ยที่ไปเดอรัชกตะกลีวัดสักทีก็ขณีลีเสียหาสักอิชีอิมังมันจีเลชิมขุจังแล้วก็ฮิวสาระไหนเลยละไหนเลยจีเสียให้เนี่ยสักลักใครเนี่ยรอมไปอยู่ vision นี้
ก็ทุ่มลี่ปริวรามาจังก็มาสากไปก็เลยก็สาละมาสางไงปะปะมันเนี่ยเจ้าเดจิตาเดเสียก็สาตั้มก็เขาเลยก็ขังเขาว่าตั้มฮิลีปริวรานะมันตะคักไกน่ะอยู่ไม่ชิดลักไกงสดเนาปริวราลีก็เทียก็เลยตั้งคุลนางาลีเลยชิลักไกก็เลยเชื่อที่มันสักไกนึงคุยกันสดเนากันนะอินน่ะไม่ปวดเลยล่ะอาลีเลยปริวรานะก็สัตว์ขมิมุตุยขมิเลี้ยวเดอ nothing short of a miracle มันตะคักใครน่ะถ้าตะคิดคำสุดท้ายละอันนี้ลีฟอนซาราเลยก็มันชดมีไงนั่นน่ะอิมยูรีฮันนุ่งเลยเชปาซาราจิก็อีเลนวีชงซาจิลิจัดงุ่มไงเด้ออารีอินเวสต์ซาใครหิวตั้งใครอันนั้นช็อกมีเลยก็อามิงละหางพาร์คิดว่าเรื่องคำชิดมันสดหนาวเวลาเลยก็เที่ยวลงในชงซาก็จัดก็จีพอจันทราก็เลยสักไงหินะเครมังสังสักไงมันเนี่ยขนาวเรามังสังสักไงจ้าก็ช็อกสักไงเจ้าเด้อเลยชิลาใครอยู่สดหนาวดร.โซโรเรเลงฮีตั้งคุลิงใช้ดิละนากงใช้ดิละ first onco surgeon เนี่ย cancer surgeon จังอาริจังอาชิลองในบีซาดเลย pray วิลโลธาเนี่ยอาริตั้งคุลิงใช้ละนาวราลิชิลาใครนาวราก็ทุ่มเลยเด้ออาชิ family นะใส่ให้หนึ่งโซเด้อรวมสังมีเด้อสลักเซ่ก็จะ commitment มีเด้อalmost had 5 million 50 lakh spend ซาใครเนี่ยอาจจะ set up ก็ต้องให้จังแต่ชีอาชินตั้งใครถ้าเดลิชิลาใครนะ condition อักขลังเลยล่ะคือจิชุคริสต์ลี legacy ชิดก็สังเกต condition ซาแล้วก็ต้องมีเด็กเลยนี่จี 50 lakhs yes in the way na ang sai ji ga ja 50 lakhs wow ta da install ung sa hi mang hi le ari 50 yes lakhs the whole setup some circle ga jang 50 lakhs ta da chi inclusive of everything our current setup ka run illumination mi ka ishi machine aga khni we install sa pai li de le the chi sa sir sa ka chi ta da 1 crore ka zaur the chi ta da sia sa ma man de le without providence li ta tang rai ma man go cha de le ai cho frivali shit ka sang frivali ga ji han bing li ta da frivana la khanga khami gi ji jang rum sang khami ji ta da hakla kai na thai lak de le no we ke go machine hi gi ji wen khu do machine hi issue a direct company li deal sa khai ne so machine is manufactured in Japan and he that the ariri wa okthuli that the paula khai brand ne printing digital printing we machines li wa konica minol ta da jang he that the any national international standard we printing quality ne sing the machine okay the jak hakamaha ta the machine ji install sa ji ta the no we go pning li ta the ukruli ungsa ga ta the hiena ta the ungjang shop lag ra ji ta the no we go pning li wa shung la ga salak la ji ga ki wangle ji ga marketing we problem the chung na hang la ga mi chung ga masaleng la khlai la le de kli tha de yes well the e-businessmen sa the or entrepreneurs sa the zing tra da thum gai re the ila market research ning sangla khai mi ne ta da chukham zig ji e chum zila khai mi ne so ukruli market e assess sak zak lag kung ne assess sak zak lag kung ji lei pai ai re lei pai au da kung maning mane yang kha ma lei pai rang kha lei pai ng sak ngai for the fact that we run illumination mi da imatang kul hi manipur wing leili we run li machutre thui gi ji samphang re thui gi ji kle we run now ra ne do hore thui gi ji mi yur ne hia man sak la khai ya ha the identity ne yes hili sakhamai identity ga dei lam le sa gi je de shi tang kul wi ta the identity li jang chao gi de in a phning la ga itum we run a town mi khai ya lumishan da kapang wi kai ho kai mi yur hi na ngazan da pam shon gi ji hi area structurally khamtha kak shungo chau se ji ga imphal ga ta maning la dimapur ga jang maning la guwahati ga kam maning la or metro cities khwa maning la thada athumni dependent ga sa maning la apong ma lei ji mai ari la apong tra khai na athumni rely sa shon fre ji pa je mi ai kha itum na rely ga sa depend ga sa ji minimize sa ga pai area kya khai na na le nagam yuri khan sam bangau ge da yang we want to be independent gizla idum khala tamang ring aw gizla but in reality
we are more dependent than yesterday. Thangajida dependency kadaili chung hangai chung sang dakle. Keni na phaning laga definitely tum paper manufacturer masara rangai. Sarar ni gam sarar ni le, that's a different story. Ka machine procure sa laga imphal da ga mode ukruli masa paira. Kachihi yang sapaye. Ka khani li achi ungdakle thada prospectively kala thada haklak kaina thada gracious sala kaina. Phaning mi laga accommodate sa laga jiga ukrul market ne UI revenue generate sa ji 20 to 25% money. The rest 75% to 80% outside of Ukrul generate sa ji. And I find this very interesting for the fact that Ukruli pam laga Imphal bali matali Imphal ban Ukruli print gasa kachiwi strategy that is in place. So districts katay bingli example Chandel Gathali, Senapati Gathali, even Nangleni la Kohima Dimapurli, because we have our existing clients. Hibingli Ukruli Prince Halga, Ukruli produce Halgi Tumban Machova Paira, Katihi, other landscape Himang Jay Paira do service industrially. The chi in a Pening Laga, what Kamata or quality Kamata Satran, Kajena Sampang, Kajena Kuijena, Ukruluena Gasana, Jihi, Ishitang Kului, Kayamaningra. Lan maningra kaju paning laga aririla mokok chungwi one of the oldest printing press ugly ishina service migi ju ukrulwena, and I find this as a very fulfilling achievement. Paisa paina maningla kha kateina ishli dependent gasa ukruli tangkhul nauli ji chiwena strategy ji paning laga 20 to 25% of local market in samang sala pai. The rest were outside of Ukrul generate sagi. So Ukrulina issue Jihui group we registered or head office ne and issue service branch Guwahati li and we run lumshan miga kateli la thad extend sagapai rarasara de shitsame. Yeah. Very interesting. Isum no kreli Imphalitasa or Guwahati li vasa Dimapur li vasa ara nana hiling kunung laga hiling sagawai sa dagle de. So tada Ukrul Kajihi the Makali that the shine outside the looking the lejo. I so I sitting panai. None hung the clay hilly, no we business, no we sada clay. Nagot only hilly in the mention suching the clay, Raul commission, the rabbit dat of Chon the leja. I Raul commission Gajihi, none the Sampankaine, Jaugai. I don't know look commission Gajihi, it very shin being leak jaws, for example. Got had the benefits among Byra. No, we kiga digital printing hili, itumi, for example, itum fresh a church na hinda. Itumi church na ki benefits among Byra later. Okay. Ishi printing press he primarily Christian organized indicators high service jang. Issue client data in yang 80 to 90% of churches, Christian organizations being the deal kasane. The rest 10 to 20% he that in generally that what kasane. That shows that 80 to 90% he Christian organization and churches in Nigeria, they have already benefited in the last 11 years. So MBC gatha he issue client ne. MBC we Manipur Baptist Convention 125-year celebration exclusively ishina katonga sakhamine printing he. Takamay na chon ng ishitangkul 125 years la exclusively katong ishina print sakhamine. Tachidhada, for example, Guwahati Baptist Church, the oldest church in Northeast. Chiwi 175-year celebration ni ishikala basket na sakhamine. So those are milestones for us. And ishi Dimapur Niku, Northeast Christian University, ishi achon ng jangwena ishina printing services mere. In terms of rate and quality, we have given the best so far. Ashili, yang the chithada, kathada benefits up irregular jena. Itumi concept, ishi the design gasatran, ishi the church being na or clients being na. Hikasami lo hidang sangay the saklagay na kahang ter karma samane. Vreshinawa gasada event jiwi, occasion jiwi, ter kar gasaji itumna conceptualize sapai. Team ji ili explain gasa ter karam sam in a palaga you team being the palaga okay. Taga team here hidada idea tsaralomo gajihi itumni tra kahang vai malim. And many of our clients ishi masam manglakrange
kum mati phanga printing sa mere azak la mathir na phone mang ne that they just have to call us or WhatsApp or mail in joral ga da personal contact akshidala musam bangrang jik chikha churches Christian organization kum mati phanga thruk ka khai nga vai arila bazarli chongfulam dang ni samang la ane da mathimra until unless intentionally kharchan sa ga samang zag jimning ga ta chitha da we have made things very comfortable for the church traveling expenses thada mother card re ngalang zal ga presley wal ga proofreading masal ga hanung laga kichiwi ngalang zaram le thure thada athum jili pam laga office li pam laga at their convenience thada hang raji atam chala ga in samil ga imphali pick up sangai la or apam jili pick up sangai la ukhruli la kichi at least collection center point thada town headquarter la capital la city la kichi thada Northeast with state chung humini cha the caterers ha mi de lik sa ne chau the church ping wi wang ba athung lang zar la kaina chimning thog ari hon traditionally church a kan the village we na printing sangai jiga clerk lila accountant lila or even pastor lila assign hal ga ukhuli ra la ga or infalita la ga timapuli jang la ga da ngalang la jang chui phara la jang chili paisa tra ka ting la ga lupa thing ga shap nga wi printing wa sa gi je na thing thum ta khai lang wa so that kind of benefits thada kika malung khring maling sakla thada sami rashu maugi da chi church na haklagin benefits sa ka pai ne and at the same time Christian enterprise aga sau the church vitarkar sali saklagin na khui miracle church budget matha da makleng bai classic example church aming mahang bai she bai shi ne mishim gi shi thawra ka thanga ili pastor na call sara laga si oja program mathala kaina sem shok ngai Christmas program tanuli sa ga jo jeni na ai da sa klai su jo the usko issue budget to machum go jen kya ga jen shapanga da hang je the 500 rupees hai na quality में thala kai sem shok ge ji tha da masam hang ga pa ya mong sun ga pa ya kharcha na jeni na le xiao da lum shanau da akhi ga ma tham ne ishi na sam yau gai the claim maina design sa ga print sa laga perhaps that was the first digital printing digital print program for the church the in a you wang mang meaning like any printers bing wang now the cho here the sa ka hiwa thing thum shap nga thing ti tau go the khnaw gum budget li ja the nishing room sangai now lo the the church wang ji ga ka shap aina complimentary la miragli claim in sami khai la ji hi da the cha the sami yeah okay she we printing press install ga sa digital printing press install sai na so the hakla kai na phaikar kar phi vai thada ngaran naga kazathili akha nava ishi book publishing house lang sa khai ne okay so book publishing house ki hi iwi ka thaina tang the organized book publishing house or commercial book publishing house ki hi tangkhuli ma leirang e ishi na khreng sara china book basket ka chiwi aming we azingni legi jine the ithum tangkhul mi yur hi vrishine jilaga like pali meaning sanglam no lang mangala bangai lak ji kthem thang mai ni thawniau mi khai ni isha akhoga ne ji tha da hangai lak e kapangui khai mi yur na hangai ka kapangui khai mi yur ji hi majan dui ji tha da yang tha da like kapali meaning sang ka kapili meaning sang bible ji ka ma pangai lui ji yang kapala ma pala ka ji mi la trak jang babum ji hen like kapag ji ka tong ka pa phung ra ka pau ze ji go khipara lairi khamatham le thu da ji hi jang chui wangai na phning laga lairi ka pm yur sa phung ra yang kala lairi ka pa mi yur sa phung ra literature ma le la society community manga ba sa ji ya sakla kai kharchan ne yang sakla kai ning chuk ne chui wangai na book basket we initiative fever tangkhu now like ning sangai ka pi da claiming li ka tom mi khwa yu platform ma sa da publishing house house e kala ka bi ngai reu ka pi ngai ka tha ma bi ngai tha da maram trak wang da paisa ma klewang publication house ma klewang in da pning le da klebing wang la publishing house klewi wang na os tha ga ila ka pi ga nei he ka pi pai re mo ga chui possibilities he platform shock mi ne the ishi registered commercial publishing house ne Raja Ram Mohan Roy National Agency li registered sa khai ne ISBN katonga sanctions hal ga otsa da kline achon dang jang ishi digital printing press inaugurate ka satam tran in a khang hang sang ba mai book launching la sai with ISBN number ari la
thada mi bing na ning sang da ngathingra ran lum shan mi the arila plai phanga through ka pipeline ni le we have not finalized everything ka the inquiry ram man da the publish sagi ji ISBN number jang laga the in a mag pilala ichinang ra bing na tang hul naw na yu mi yur bing na like pila ISBN le laga document sa kai secure sa kai protect sa kai ji hi jang code sa kai ji hi hada chi ile hang lo ji hi ka jang kha dai na yura kwi community a kwi thotin jan ma thala kai thotin jan na hangai kala manga ga khui development ji hi chongfu kala itumi facilities mang limning infrastructure mang in measure masala hila parameters a kalap ne ji ta hangai ji ne je the issue ik ji han kala ga khawa tangkol mi yur hila like kam ta ga pe mi yur ne like kam ta ga pa mi yur ne ji jang the ji book basket ti nurture your soul with good books ka ji wi team vision ni ta the institute ka sa linga ka ta the publishing house ne are ki go hiva ISBN we ki go zang hiva Manipur li lam lai mai de sa leila ina ka thai na tang da kala ili kharjan ga sa ina book publishing we north east li da the kharjan ga sa je ka Dr. Asang la Zadir da ishi Nagaland we first publishing house heritage book publication the kahang ashiwi proprietor kala chief editor ining sok bom ni hang awi inputs at chudava Manipurli organize sala kai kala mathala kai na prominence sala kai na printing or publication house ye khalai ma them ni dan hang e the iwi shongai na ba ina thukla kai na phamna kai ma lem ni ka organize sala kai ba khalai ba prominence sala kai khalai ba ma them ni ba are ki go raja nanar mention sa kai raja Ram Khan Roy hi awi ISBN ki go side the hi hivo national mangmaning la international ara and the GS the G yo infal li ji yo mathai rang jin de yeah possibly clear le sala pai ka da da athang khang da da prominence sala kai na yang ka tong na sheng lai na thai ka pai gi ji wi ba in a pning la ga chi tha ba khlei ba malai mai de so we're committed only ishi tang hu na mang we print ga samning le any quality khlei lai ri wi ishi ka shapai nang da print saming pai gi ba ishi pning lak le the ara ki go we attitude the quality lim tal agena yang la thum prince apam pam maula ja okay glad congratulations hal le jo thank you adang ina mayon na kha tada 50 tada 5 million ji ka hiva invest hider ka rivana kamong show me ka ji agazang bele nen da hang ji ja the rivana kamong show me da tada another 50 ke sa ga ki ga tada ki sao ge ji do okay ina eveningly thadang nai la gai na mjuk tak le machines kani phaning de le akana aru ishin digital printing machine install sa ga ye color machine ne ka exclusively monochrome the black and white mang print sak by machine lang ba ye the chilling so la ga monochrome install ga sain so the chili associated machines ka chung the install sa gi ne the ju investment ji chung e chi sai ra ka black and white we tarkar hi truck le jino ithum ta the Ukhrul district mamning la pam truck li chiao de hi pa hi wa tarkar sai immediate ni da ma hangmer ki bang le you color printing machine black and white print sa pai ka in terms of cost factor wa black and white machine ba hi na drastically ta the suita me khai ne ta ga chi customer benefit sa gi jine issue business how the issue sampang ran profit margin issue achieve atamu ji khochon ni jaw le ja ka customer wang phani me ga color machine li black and white print ga sai na monochrome black and white machine print ga sa ji same product sa sala aman jing dei thui gai de le ji jena chi phani la ga chi install sanga ye kala kakhni li high end the flex printing machines or eco solvent printing machines ji ruma the chi the textile print sa ka pai ga tha wi ja the high end machines za ka ba the phani de le in the pipeline the chipa ji sangai particularly the printing industry will lying di okay ait phana ri jo ta itumi nge lai hili ka chang khat na ga tha hi lei ga sa ga ji hi da mi ga chung ga wi wang ba ta da inspire ga sa da le ga ji hi hangai go ta ri from sanglish ngai ja thank you ta da sa da ga lai hili yang ri bi ning sang la ga na ga sa ga ji hi or ga la ning sang zip la ga na ga sa ga ji hi
adang inina khang exactly la hang shumau la fe rau lu commission ge ji hing yur lak de le ge ji shan khui lak de le ko kala living example akla ge aji itumi li rang rum de klai da ran in a ali ta de le shlage na da ran de ho de klai ne o ar in de le da burn bas da burn da wana da hong rok la ga the itum ning sang ji la ge na salak sai nana ning sang ji la ge na sai de jai kha apong ge chung ge na fe ran na mission mi da khanga ge pai le lak de le ko ge ji hi hang la ga ajiba hi jan pe hi hen kup ksang sa kai viewers ping tum sai ko rali la druida ning ge shik means atam salu shit le mang pha mai sereno